chi bai ule tunlai hian YouTube video then khat athu pui le a soifia na video title le description te atira mizo tonga inziak vek si a hnuwa vai tong emo tong dang chi hrang hrang eng emaw lo in thlak dai a om thina video then khat phei chu video chunga tong ri po riat hlei theilo te in a om thina hei hi a chan chu a upload to YouTube channel a automatic dubbing a in on wang ania hei wang hian YouTube channel nei tu then khat ten harsat na an tuntuma hian YouTube automatic dubbing off dan kan soidon ani YouTube auto dubbing hi computer atang chuan olsam te in a off theya tuntuma hian phone atanga YouTube auto dubbing off dan kan soidon ani amma sabera chuan Chrome browser a kan lutanga chuanin helaya achunga google.com ti inziana hian kanan metanga ta hian youtube.com ti kan chuang youtube.com chuan kan sarsang tikhan YouTube a aluta browser tang khan YouTube app manglovin browser tang khan YouTube a kan luta a ti chuan helai achung kila dot pathum hi kanan metanga chuan desktop site kan onang helai box chunga hian kan zutikanga tikhan kan YouTube kha desktop site a nalom ta desktop mode a computer angin computer a lan dan ang khan alo lang ta a chuta chuan heta kan channel icon hi kanan metang akila kan channel icon lo lang kha kanan metanga chuanin thiana lo lang tla in ziak thla a ni te deuh hleka a zoom theia hian settings a hian kan lutang tikhan lo lang ta a akauna a oma chuan helahi kanan zoom lenga ta hian channel status and features ti hen kan zoom met leang chuan YouTube studio a app nelova browser a khan kan lu don ani kan YouTube studio a browser tang khan kan lu ta a chuan heta tang hian auto dubbing kha kan zo off don ani heti hian aron langanga helaya close hi kan zoom met photanga kan close anga ti chuan ni a zoom zel theia heta settings a hian kan zoom met leang chuan kan channel settings a kan lut ta a heta upload defaults ti hi kan zoom metang hei upload defaults hi ta hian kan zu lut lenga chuan advanced settings a kan lut leang ti chuan kan han scroll chhovanga nei heta hi automatic dubbing kha lo om ta a ei ain ona ain tika chuan kha ta hian kan zoom metanga tikhan automatic dubbing kha alo in off ta a chuan kan ti zo khan save hi kan zoom met leang tikhan YouTube automatic dubbing auto dubbing an ti chu kan lo off ta ni tikhan
kan channel a video kan upload a video title le description te tong dang daya ama a alo in thlak thin kha alo re to don ni kha phone atanga YouTube automatic dubbing off dan chu ole he video hi YouTube channel nei tu automatic dubbing awanga harsan na tok ten in lo tangkai pui ka ve se ya chu tiang tu chuan du sakna ka hlan chewa he video lo en tu zong zong te in zawa in un man nuam vek ule